Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Nainbag nga orasyo amin papagayan. Inday basa ti Proverbio 10, versikulo 6. Mabindisyonan tinaimbag a tao. Ti sao tinadangkes, abungan na tinaranggas a katatao niya. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a may tampok iti daytoy a programa. Dala, kinapudno, Kenya. Buisit at talaga. Manmanula ang timay nangan diti restaurant ko. Sakit na karikreklamo damay. Buisit at talaga. Ket, anya ngay nga rod, bakit? Kasta lang bareng adun to ti umay mangan inton malam. Si kansamot ti malas diti restaurant, Carlos. Anya? Sakpay ti pabasulem. Ay, adora aya. Sana siya ti pagbalinam arason. No apay abas si timang mangan dito eh. Buisit at talaga. Imbag pa'y ni Elisa di tabalasiw. Taado ti customer na. Anya nga ta ti sekreto na. Wano padpadaksan nak ni Elisa. Iso aman mano ti umay mangan dito eh. Anya? One, padpadaksan nak siguro ni Elisa kadagiti customer. Iso asaanda nga umay dito'y amangan. Kat agnanayunan nga iti restaurant na ti panganan dagiti tao. Ay. Di ka agar arami diti istorya, adora. Maditi kasta. Anya ti order mo, mister, tayalaan kan. Day ta kari-kari mana. Ikanak iti tinuno at tilapia. Wow! Amom dek pili naimas da kita. Okay, mabit lang tayalaan ka. Ikagdanag, nayunak ti inapoy mo, tap numabsog ka. Kan adapay sabaw, naimas. Agya manak manang. Okay, mabit lang, Mr. Pogi. Nakay ayat ka mo tapag gatangan mana. Among ti mga ayaw iti customer mo Talaga mo ta, Pogi ka Agya manak sige, Mr. Pogi. Kagtugawan, ta isa rin ti order mo. Dahito man sinigang apangos, manang, kan duwa nga inapoy. Mabit lang. Adobong manok mamati sidak, manang. Bitangan pinagmatan rito, bangos manang. Ay na. O sige, mabit lang Agtugaw kayo latan, ta isa rin numin, dagiti order yo. Nagadugan ti gusto. Sikatiga po na, Elisa. Ngamin, ure kasta na bambanog ka, nakaisam ka pa lang. Anya? Bun bakit? Dahil tati ko na dagiti daduma customer. Mayat kano dito apangananda, ta nakaisam ka. Kaya naimas kano tiluto dito eh. Pagyamanak ano kasta ti kunada. Yung detalaan ta na ilag dito ilagay. Kasapulang samot nga pa-extension ka. Ay, kahit po na. Dahil tamot lang tipan panunutot. Ay na, andyaman ang iti Diyos lakay. Napunta saan tamot ang manublogi. Nuligan, maglata ti ganan siya ata. Bun bakit? Dahil tati pagyamanan taunay iti Diyos. Imbag man day tapanganan di tabalasiw ti kalsada. Tagpapa-extension da. Kaya't asawan day ta. Talaga nga ado ti maganganan siya da. Katwan Ngam data. Ay na. Kasla kayat kun nga isardeng daytoy apakanan ta. Lakay. Awan mo ti maganganan siya ta. Ay buisit kiti. Excuse me. Mabali na sukatan nyo dito si Dark. Sobrang amin ti apgad na. Anya? Napgad launay ti timplayo. Dito ti paborito kasi daan. Beef ampalaya. Ngam nakap-apgad mat. Nakaadukot nga style na. Okay. Mabiit lang. Baliwak ti timplana. Excuse me. Anya day jay. Adda ka di pa order mo? Dito yung pasukat ko a beef ampalaya. Sobramot na nakatamtam na Kasla binugwan yung latan iti danom. Awan pa'y ramraman na. Anya? Ay buisit ka. No kayat mo timangan. Mangan ka. Ngam no di mo kayat. Rumwar kan. Buisit ka.
Ne, apa nga yakas ti sungbat nyo? Saan ka di ahusto ti imbagak? Uray ramanan nyo dito insebyo kanak. Nakatamtam na ilang unay. Ha, hinak man lang eh. Saan ko abayadan data? Ta saan ko matakinan? Ne, agbayad ka! Order mo dayta! Bayamon bakit? Ay, buisit! At dakar mga ti customer nga reklamo. No di na kaya titimpla ti makan iti panganan. Saan ko mga rodan nga imay dito, ah? Masapol akasarita tatikok. Tapno di na kaapgaden ti timplana. May samot dayta ako! Buisit! Dayta nga minti madiken ka, Adora. Awan lakat nakarupanget ka. Kasano nga may ayaw dagiti customer kan ka. Anya? Awan lakat agungunget ka. Akaap-apam dagiti customer. Awan na. Anya? Kasta tinadlaw ko ken ka. Sipod ng lokad daytoy a restaurant. Man-mano ti umay mangan ditoy. Tanalabit. Saan da kaya ti ugalim? Kita, amin a driver ti lugan. Taxi, jeep. Ken uray pay dagiti private. Di tabalasiw a kalsada ti pangpangananda. Takasano? Dagdadaulan datoy restaurant ta. Tapno mapan amin ijay dagiti customer. Adora, di kag sao iti kasta. Ngamin, saan mumat a napanagnakan akasta ti aramiden da? Kastalaang ti sukat yo. Nagbasit launay. Katuan mo't, nangina amin agagatangan ita. Ay, saan ako namangan? Sige. Ay, buisit! Im-imay ka pa'y langarod ditoy! Apay, awan ka di ti karbengak nga agpili iti panganak. Sanak ang mabsog iti kasta sukat mo. Nagbasit launay. Sa maysa, nagnginamat. Anya? Ha? Ne! Ay, buisit ka! Im-imay ka pa'y lang amin ditoy! Ah! Buisit ka talaga! Buisit! Pasamakin ka. Apay nga impulwak mo matenji plato. Masurunak iti dayja tao! Simrak pa'y langarod ditoy no ibabawi na mo't lang ti order na! Ay, buisit ka talaga! Kanayon lakas ta. Pangaasim ka di tabaliwam ti ugali. Kababain ka dagiti mangmangan. Sikan tikit kita hinda. Panagkunag. Agyan kalatan ni Jibalay, Adora. Sigalangan ti mga sikaso kadagiti anak ta. Tajay katulong ti umay ditoy. Anya? Sika ka na. Manot tawan mon? Itin mo na. Ngam di mo pa'y amot ya aginaw itinanganan tayo. Buisit ka mat amay sa! Unay kayo matan nanang. Itala nga agugas kayo iti plato. Ungat kayo pa'y nga ungat. Agkapkapi akpay laang nanang. Ugasak to dagita kalpasan ti pa nagkapik. Isuabayan nyo pa'y latita. Anya? Hoy kala! Dinaksong-basong-batan akasta, ha? Anak ka lang! Itala ang makapagbayag kayo dito yung balay nanang. Gamday tamat agong ungat ter aramidin nyo. Naimbag pa'y ni Manang Inday ta nakaan-anos. Anya? Nanang, awan ti mading aramidin mi nga kakabsat. Iso adi kay kumamot ungat nga ungat. Taamin na kayat yo aramidin mi. Nita! Sige kayo, umado ti kurat-tirat iti ropa nyo. Kan bumakit kayo adagos no ungat kayo nga ungat. Kitaan nyo man nanang. Awan tay sigod akin napintas yo. Anya? Amoy yo nanang, napimpintas kayo no di kay ungat nga ungat. Umisam kayo tapno lumawag ti ropa yo. Unngag paiso. Baketan tilangak. Kas makitak dito'y sarming. Mayat mat ngagpaiso no umisamak. Adda punto ti anak ko, ah. Wan, liklikak man laang ti ungat nga ungat. Kasano? Oy, ninanang agsarsarming. Ne, apay nga imasidag ka. Nakainaw ka ka din? Wala. Oh, atitin sa ganak ay juice para kain ka nanang. Ne, apay day ta Diyos. Makatulong dayto iti salon atyo. Pangpaikat iti mismisuot. Anya? Alakit din nanang. Inuman nyo. Pasayaten na dayto ti kodilyo. Tapno aglang nga kayo latta nga ubing. Anya?
Oh, umisim kayo mananang. Kaya't ko ang makita ti Ropa yung nga umisam. Sika talaga. O, kitaan nyo, nanang. Nagpintas kayo na nakaisim kayo. Daytan tumata ka na yun kayo nga pungpungtot. Ne, apay. Nanaknakam kakadingam siya, ha? Saan, nanang? Ngam laglaki pa nyo nga agad adalak. Siyempre, amin na ba nagditirabaw ti daga? Ad-adalal mi. Oh, ati ti Diyos, inuman yun. Wan man langan. Sige, inumak nga rodan. Nanang, rumarak Inak ijay restaurant. Inak tumulong ijay. Anya? Awan matlater aramidot dito balay. Umayak mat duatan amapan. Sige, nanang. Ngam niya, masapul ang nakaisam ka. Arumbang adi ka agong ungat. Anya? Wen tapno kay kayat da kada giti umay mangan. Anya? Apay niya sa balya restaurant imayanta. Dito yung matkaaruba tayo restaurant. Wan, padasan ta ti mangan dito. Kaya't ko atakwatan ti sekreto da dito. Taapay nga ado ti mangan dito. Kasta ka di. Hello? Ano ti order yun? Agoray kayo. Saan ka di ang sikat ti akin restaurant? Di taat dali na balasyo? Wan, siya. Mas dawak no apay nga dakan doy. Dito'y kami ang mangan. Anya? Ni, apay ngay. Kaya't ko amaamuan ti sekreto. Tapay nga ad-ado ti umay mangan dito. Day talaga ayam. Kastoy daytan. Ipatag mo, dagiti customer mo. Day talang. Day talang ti sekreto. Oh, ano ti order yun? Iba kayo. Tanay na yun akon. Di kayat ko, mabsog kayo. Anya? Kaya't masawan. Naynayunam ti order ni. O di malugi kan? Saan? No, siyak. At dalakit di basit aganan siyak. Okay, daytan. Pagyamanak daytan, iti Diyos. Wan lakay. Kasjay gayam ti sekreto ni Elisa di Tabalasiw. Isumit lagayam nga adulat ta ti customer na. Di isumat ti aramidem. Wan Ganhusto ti anak ta. Rumbang ngamin anak ka isamak. Hay. Nanaknakampay kit din ti inauna nga anak tangum iti siya. Ay kat nasaya at Naamo mo ti agamiris. Isa amanipod ita. Agbalbaliw akon lakay. Hello, Manong. Anya ti order mo? Oh, dahito man bangus aprito. Yan, tidinengdeng nyo, ade. Sige, Manong. Agtugaw ka, ta isaranok ti order mo. Amanak. Anak nakakadete babaya sigod at agasukat iti sidangan ditoy. Ha? Uwan, yam ita ta bakasyon. Siya pa'y lang ti sumukat kay Kuana. May mayat siguro no siya. Naparang matilmon ko tinalag ditoy. Sige, Manong. Sorry pasensya kayong kaninanang ko. Sige anak, bangala ka iti order na ta siya akong ti mangitulot iti kanan na. Di kagdanag mister. Umimimas ti makan no siyak ti mangitulot iti kanan iti lamisaan mo. Sika pa ya mismisuot. Sa anak itan amis misuot. O kita anak man ita. Nakamisuot ak ka di. Pimintasak mo ta. Di nasayaan. Mayat kasta. Basta agsublikan tumanen amangan dito, Iwan. Ay katwan mulakit di mayat di pagpakita. Kan naimas ti sidaan nyo ditoy. Wan, di ka agdanag, mister. Kanayon ang naimas ti makan ditoy. Tapno agsubli-subli kayo. Kan, sorry no iti kalabas. Kat may saka ngayon ang apak, ha? Ngam ita, sabali akon. Wala. Lakit na mayat at ugalim. Di kanayunag mo ti umay mangan dito yung restaurant mo. Kanalulukuyag pa'y nagitipada ka driver. Tanito'y kami amangan. Adyaman na, mister. Tinasaya at akababalin, ipaay nati pagimbagan. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok iti dayti a programa. Dalan, kinapudno ken biag.
Pansurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika, Jonah Ribotazo.